Saya tak nak kenal lelaki ni. Yalah, sebab saya ikut dia kan jadi macam ni. Penerimaan keluarga saya terkejut lah sebab dia tahu saya bukan seorang yang macam tu lah. Bukan kaki dadah, kaki minum. Dan suami pun tak bagi saya berhubung dengan keluarga masa selama saya kat sini. Sampailah saya jatuh hukum, saya baru berhubung dengan keluarga saya. Selama 4 tahun di TNT saya family tak tahu. Yang tahu hanya mak mertua saya saja. So bila family saya cari semua penjara, saya pun ada di penjara pokok sini lah. Saya tak nampak yang dia buat kerja-kerja macam tu. Saya nampak dia bekerja, yang saya cakap lah, buat pencawang, Maxis tu semua. Tapi tak nampak kerjaan sampingan dia tu. Saya tak tahu yang dia buat alung tu, saya memang tak tahu. Dia didapati bersalah sebab masa tu mangsa pun kenal dia. Dan yang kami ada casemate semua 3 orang, termasuk saya 4 lah. Okay, yang casemate pula dicas untuk macam dia nak merogol anak dia lah, anak mangsa. Lepas tu cuk jari pun banyak ke depo tu semua. Saya tak ada cuk jari, semua tak ada. Cuma ke arah lelaki saja. Mula-mula saya dijatuhkan hukuman 10 tahun. Tapi DPP tak parti, dia letak juga saya 30 tahun. Saya ingat masa tu saya boleh balik lah sebab saya mula-mula dijatuhkan 10 tahun. Suami saya minta pula diminta isteri saya sama dengan dia balik. Sama-sama masuk, sama-sama balik. Saya terkejut lah. So saya boleh buat apa? Saya terima je lah. Okay, saya pun tak kata saya baik. Saya pun jahat juga kat luar. Bukannya saya seorang yang baik-baik. Saya pun ada juga khilaf saya juga. So saya tak salahkan 100% kat suami saya. Mungkin masa saya kat luar terlampau sosial benda lain. Memang saya tak sosial ke arah dadah, benda minum, tapi ke benda lain. Kat situ bila saya fikir balik, saya tak itu 100% kat suami saya salah. Saya pun ada salah dia juga. Okey, dulu saya pun kaki kelab juga. Saya suka pergi kelab, menari kat kelab. Tapi sosial tu tak minum. Saya enjoy macam tu je. Untuk pesan dari saya lah, kalau boleh tak maulah terlampau sosial sangat, mengikut orang. Bila kita ikut orang akan jadi macam saya lah. Walaupun saya ikut suami, kita tak tahu latar belakang suami saya dan saya akan jadi macam ni. So kalau boleh, sebelum nak kenal orang, biar kenal dulu orang tu elok-elok lah. Kalau boleh carilah pasangan tu yang baik-baik. Saya nampak pun dulu suami saya pun baik-baik juga, tapi hakikatnya pun itu juga kan. Zaman sekolah lah. Saya suka zaman sekolah lah sebab zaman sekolah saya memang syok lah. Saya bukan tak nak buat benda ni, saya tak nak kenal lelaki ni. Kalau putak balik saya tak mau kenal suami saya ni. Sebab saya, yalah, sebab saya ikut dia kan jadi macam ni. Kakak saya selalu bagi tahu kat luar sekarang bukan macam dulu, berbeza. So untuk orang luar, pandailah jaga diri daripada pandai bawa diri. Sebab kalau tak pandai bawa diri kat sini lah tempat dia.